मोनसे मुगैथाव जाथाय सासे बिफाया गावनि 9 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामना थानानै आलासि जानो गोनां जादों। बे जाथाया जादों चिरां जिल्लानि धालिगाव थानानि सिङाव गोग्लैनाय सान्थिपुराव। बे जाथाया सोराङाव फैयो जेब्ला जिनाहारि खालामनायनि सावगारिफोरखौ मबाइलाव नुनानै फिसाज्लाया देरसिना धालिगाव थानायाव एफआइआर होयोब्ला बे जाथायखौ लोब्बा लाखिनानै पुलिसआ धालिगाव थानायाव पस्क' एक्टनि सिङाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामो। केस नं 136/21 नि जोहै। बेनि उनाव दायनिगिरि मुस्रि हाकिमुद्दिनखौ बासुगाव थानानि सिङाव गोग्लैनाय चिरां आरो क'क्राझार सिमना ओनसोलनिफ्राय मोननानै एरेस्ट खालामदों आरो धालिगाव थानायाव लाबोनाय जाबाय। बे जाथायखौ चिरां जिल्लानि डिएसपि मुस्रि प्रताप दासआ फोरमायदि जों मोनसे खौरां मोनदोंमोन दि सासे मानसिया गावनि उन्दै फिसाजोखौ जिनाहारि खालामदों। लोगो लोगोनो पुलिसनि मोनसे हानजाया सान्थिपुर ओनसोलाव नायदिंहैदों, नाथाय दायनिगिरिया खारनायलाय चिरांनि सिमना ओनसोलाव थानायाव गोग्लैनाय मोनसे जायगानिफ्राय बिथांखौ हमदों होननानै पुलिस बिफाना फोरमायदों। আমি 12টা বজাত এটা ইনফৰমেশ্যন পাইছিলোঁ যে এজন মানুহে নিজৰ মানে মাইনৰ ছোৱালীক পেনিটেটিভ ছেক্সুৱেল এছল্ট কৰিছে। তো লগে লগে আমি 4টা টিম ফৰ্ম কৰিলোঁ। মই নিজে লিড কৰিছিলোঁ এটা টিম, আৰু OC ধালিগাঁও PS TSI ধালিগাঁও আৰু এটাইছ অফিচাৰ্ছৰ লগত আমি টিম ফৰ্ম কৰি আমি সান্তিপুৰ এৰিয়াত চাৰ্চ আৰু ৰেড কৰিছোঁ বহুত জেগাত। কিন্তু যিজন একিউজন পলাই দিয়াৰ পিছতে আমি উইদিন 10 hours of the reporting of the crime আমি একিউজক মানে বাসুগাঁও PSৰ বৰ্ডাৰিং এৰিয়াত আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া আমি লিগেল একশ্যন লৈ আছোঁ। আৰু আপুনি জানে মানে চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচটো দেট ইজ 0 tolerance এগেইনষ্ট ক্ৰাইম এগেইনষ্ট মানে ওমেন এণ্ড চিলড্ৰেন। তো আমি এইটো লজিকেল কনক্লুজন চাইণ্টিফিক এভিডেঞ্চৰ লগত আমি এইটো লৈ যাব ট্ৰাই কৰিম উইদিন ষ্টিপুলেটেড টাইম। যিটো মাইনৰ ছোৱালীগৰাকী নিজৰ ছোৱালীগৰাকী আছিলে, কেছসমূহৰ ধাৰাবিলাক কৈ দিব পাৰিব নেকি? কেছটো এতিয়া মানে এফআইআৰ দিয়া নাই। একচুৱেলি এফআইআৰটো ৰেডি কৰি আছে। এফআইআৰটো যেতিয়া ৰেজিষ্টাৰ হ'ব তেতিয়া আমি ধাৰাবিলাক কৰিম।